Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. We used to coach people or run our sessions from a fitness facility. Since COVID-19 and having to be in the lockdown, we now deliver our services, for now, 100% via Zoom. Mō ngā ture o te noho whakamohoa o ngā taumata whā me te toru, me kati tonu ngā kuaha ki ngā whare whakapakari, me ngā whare hākina katoa. Our income pretty much stopped overnight. We run a gym and we had clients or members offer to continue to pay their fees, even though we couldn't deliver a service to them, but we're not happy with someone paying us for a service that we couldn't deliver to them, so we stopped everyone's payments straight away. But what we did do was we offered them the opportunity to come into our gym and take some equipment away, and that was meant to be was for them to be able to continue doing something at home. Aha kua tērā, I whai huarahi tone te whānau Hale, ki te hono ki tō rātou hapori, whakapakari. Twice a day, 8 a.m. and at 6 p.m. at night, we will be running our group training sessions with 30 in the morning and 30 at night. Join us. I don't think it's all the fitness aspect that they're getting the most benefit from. I think it's the interaction with one another and people outside of their bubble. Ko kahu rātou ko tōna whānau, tētahi o te hunga, e hono atu ana ki ngā mahi whakapakari, kai te hui topa, rā mai, rā atu. Kei te tino rongo I te ora, ko piki haere te ora, te taha ki te tinana, wai hoki ko te taha ki te hine ngaro. Nā te mea kei te noho tārewa ngā whakataetai ka pahaka arohe o Waitaha, I te mate huaketo, hei tā kahu, kua noho a HCC, hei wāhi whakahikaka tonu, I etahi o ngā kaihaka. He nui ngā kaihaka, kei roto I tēnei whare, me tō mātou kaha ki te tātā, ki te tākete I a mātou anō, me te ki nā, ka tū ana ki tērā ātāmira, koena te pāinga, ka tū ana ki tērā ātāmira, kei te kite mai te iwi, kei te rongo te tangata, I tōna pakari ake, me te tū māia, me ki, I runga I taua papa tātā whāinga, ko te ana mata, e matapaiti ana, ko te hauaro o te tangata kua piki. Kāore tātou e mōhio, mō ahia tuwhera anō ai ngā tatau o ngā whare whakapakari, huri noa. Engari, mō nāia nei, ko tā te whānau Hale, ka koke tonu, I te whakairi mataora tonu I ngā mahi whakapakari, atu I tō rātou kāinga, hei tū hono ki ngā whānau, I o rātou ake. Tāwhiri Ruru, Tahu News.